موقوس چانس میانس غم خارس یل عیز نماز دراو ات پہ یتیم بچہ ودن ہیوان ژھنمت پلو چھس نٲلۍ اتے وونس بلال رضی اللہ عنہ تعالی یہ موسوم بچن یور آز خوشی ہند دہ مسلمان تم مسلمانوں کا چک دپان زرد زمین یہ سورے میون یہود یہ گڑوس تم کتو ہاں نادان انسان یہ نشین پوردت یہ نشین خوشی ہوں تو اللہ اکبر کھن چن باپت آسان یہ نشین خوشی ہوں تو آسان بازرن من روپی فضول خرچاون باپت آتا چپڑ خوشی پروردگار مومن از دیوان تمیسات یہ لیے کانسی یتیم بچس شکلس پڑت تھاوان ید بڑیز دوز پڑ اللہ اکبر کبیرہ کتابن مزامت یمس یتیم بچس کلس پڑ اکفیت بڑیز دوز پڑ یا عام دون مز روزن یہ جم مسوالان اتستر امس مومن گسان پروردگار چستی جان گنان مغفرت کران اللہ میرے پائی بڑ نبی بلال حبشی رضی اللہ عنہ سوز اے بلال تلیوڑ یہ موسوم کتابن مزامت حضور اس پکان بچوس لکھٹ پائی بڑ نبی اکرمن تو ہمیں بچوس بونٹ کن تشریف اس مزے کیا کری تھی یہ تشریف تو دست شبکت پر نونس رحمتک دست مبارک تھینس دونس گمرو کیا دلیل ٹاٹ نبی بکیا ونے میں آزمون گزرومت مولا سن گزرومت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنی ماجد سدویم نکاح کرمت اتز ونیل سنمی دیوان گرس من روزنے باسوس کالا آمد کرمز نیبر کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجنا اشنی انسانیت پر یاد کران تجنا جنگل جانور اونتی وان در خدمت رسول اکرم تاج نبی علیہ السلام یلی میں جوینی از بوسوس امس مولکس بور ساران اتز ونی اسم کالا مول پتر پان ون مشور کران ون بڑیو یہ اونٹ ون چنی سار بور سارن لگن ون تمون کسائز بنا سوسن پاگل گمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ شیم میں قصائص دن خاطر ون تیاری کران بعض آوس شان بارگاہ مز فریاد یا رسول اللہ میں نہ سن دیوان مول میں نہ سنی مول تو موج من گرس من دیوان روزنے اللہ اکبر کبیرہ بلال نیرو گچو فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ تاسوان یسوزی رسول خدای تاسوان یہ موسوم سوز پائی بڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دپنے حسن تو حسین اتکن جیت ایکن ریڈی زنید فاطمہ سے کیا کرد دپن مال چم سوز مت اللہ اجے تلم پا حسین سے جامعیم لگ مسنال غسل کرمس کنگو علم سرم لوگ مس اللہ اکبر شاہی ولایت ساون درنال مجرٹو آج دیتا کانش نظر آج دیتا کانش نظر بچہتیاں کھاوان چاوان پان روزان روزدار فاق کی خون شخن پاوان رحمتاً لل فاق کی خون شخن پاوان رحمتاً لل اللہ اللہ اکبر کبیرہ یلی علی المرتضی نال مجرد فاطمہ دبنس ولو میانی بایو یو اللہ کیا زی چچوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ونمت آنیر چچوی بین پراران فاطمہ تزارہ سگوخ میون ونی اولاد چاین موج گئی عائشہ صدیق ون ومس بچس کیا غم روز بو میانو ٹاچو کتابن من آمت یمن بچن من یوس یمو بچو یل بوز امس کور غسل فاطمہ تزاران امس دل رسول کریم بشارت چان موج گئی عائشہ صدیقہ چون روحانی مولگو محمد رسول اللہ فرماوان یم باقی بچس یم چھ پروردگار رحمان اس کن دعا کران آئی پروردگار اس کون اس یتیم کیا ہے
اشتي ونيا محمد رسول الله تجموج عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها معنو تاجو يهوس رحمت کس نبیس حال پروردگار ازماؤن اکتاوان عید نماز نیران چونت میون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یلی پنی خجر من تشریف نبر کن کران اللہ اکبر کبیرہ عائشة صدیقہ پت کی نالو کران اے تاج نبی علیہ السلام یلی تید نماز اسو مقلاوان پرت تو اس پنن عادت مبارک پت اس وطی نیران تو اس یار یوان سی کیا اس اوا یوان اس وہیں کیا دلی ناز تو چنا پجمن دونیس خبری فاطمہ زہرا اس کجا پاک لکھ تو چونا معلوم ٹاٹ نبی علیہ السلام اس وہ اتنا زتر دو کیا آسنسی اتنا آزن مکپن یار عید نماز پڑھ سی اس کسین تو ای سوزنو خدا سوزمو تو چھنو تو چھو کیون تکارم تی سیر ناز دارس کیا چھو امتس دبنس یود نیتن جگن پنی یارا سوئی میں ما چھو دانس ہیوراون سوئی کان چیز رن ہمیان نبی مگر رن کیا اللہ یلی بوز متاشایت مین رسول خدای پنس عیال کھاؤناون بہترین عبادت ساروی کھوت بہترین عمل پنن عیال کھاؤناون چاؤناون مگر میانی گبرو یت گچھی یاد آسن آئی اگر میں ست سن کر تیار اگر میں کالی چریت مونٹ وازس تومت ونیت میں تیزی میانی باپت تیزا خدویز مونٹ میں تیزی تیار کر وان یل دستار خان بچاون آزما چی ہاون آزما چی ونن آز چی دہدہ پندہ پندہ وہ پیشنٹ آسان لکڑ موس آلو دیوان مسلمان لکش لکش بہورش دہورش کوڑ مسلمان ات گنڈت ونان او مسلمانو نبی سن لول کرتا ویس چورن پانچن بارنن کیا مروتا یہ دستار خان بچاوا اجائی کر زخم یاد کیون چی پانس پانس عیالس مگر دستار خان بچائی سوئی زمیانی گبرو یہ چیز دیب جی پانو چنا حسین ضرورت سات سین لاغنس چنا حسین ضرورت وازن کیازی چون تو میون نبی اس پنس شکم مبارکس کنی گنڈان کیازی بچ داد دراو حبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر دراو یہ لجس بچ میانی وزیز و میانی گبرو دوئی فرمو رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یلی مس مومنس بچ لگان کیا چیز لگا بالخصوص ماہر رمضان یلی میں بچ چھ ستاوان میانی نبی وند میں پنن پان امی ساتھ بچ کے میلان دپن یہ ساتھ یہ بچ زیادہ ستاوان امی ساتھ چھ جنت کس دروازہ ٹاسر آئی تلان ابا بکر صدیق سو یار نیران آئی کر نیران کمی موجود نیران اللہ اکبر کبیرہ ایتے بیوان اکس مدین چی پہاڑی کن اپر گزر گچن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام چوز گزاران سلام گزار چوز پر گزید یار ونان اے عمر چچینا معلوم بچوت کوتا چاون تو چاون جو ثواب اللہ یعنی اشارت اتنس اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چون یار صدیق اکبر چترے ہو دو پھڑ پھاکے کیا ماچی بکر ہاتناو یہ نچن آش پاوان یاد بردو ہنول اللہ اکبر نچن خرافات یاد پاوان چون عید گچاسن شریعت استابع چون وطن بیونت کردار گچاسن تابع جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فاروق اعظم تل پنن جامع مبارک تھود جامع مبارک تل فاروق اعظم تو تم نسے اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پکتو نیرایت گرم کس موسم گری نیبر قسم آچو مرش والی ساکو سن چانیز فاروق اعظم استگئی زتر دو کی آسن سے اللہ وین کود گسن وین روزک آش روزک وین گسو رحمتا للعالمین علیہ السلام اسنش چنہ چوینی اعتراض مولوی صاحب کران کھنست چنہ ست سن کنن مگر یاد تھیزک تم غریب آت یاد کرنس دی میون پروردگار مزور کیازی کنتران دونوں سی پروردگار آزمائش من تھیت جو سی آزماوان بچل جو میانی ٹاٹو صبح سوت کہانی گٹے میانی ٹاٹو مگر اتمن زو سی درسی
ژا کٔرزٮ۪کھ تِم یتیٖم کورِ یاد یِم یتیٖم کورِ وٕنکٮ۪س دروازس پٮ۪ٹھ نظر آسان دِوان کاش مےٚ تہِ اوس عیٖذ پٮ۪ٹھ پنُن مول عیٖدیان دِوان مےٚ تہِ اوس عیٖذ دۄہ مول عیٖد نٮ۪ماز پٔرِتھ اورٕ یِوان نالہٕ مچ اوسُم رٹان کیازِ نالہٕ مچ اوس یِمن پننٮ۪ن یتیٖمن صغیٖرن بیوان رٹان جناب محمد رسول اللہ ژا کٔرزِ یاد پننِس عیالس منٛز اژنہٕ برونٛٹھ خبر مےٚ ما آسہِ کانٛہہ بیٚنہِ تٔمِس ما آسہِ میٲنۍ آش مےٚ اوس أمسٕے بلال صٲبس سۭتۍ بوے مےٚ اوس أمسٕے نثار صٲبس سۭتۍ بوے سکوٗل گژھان کالج گژھان ہاے میانہِ پروردگار یہِ بلال صٲب تہٕ مُظفر صٲب اَسہِ وٕنکٮ۪س پنُن گرٕ یہِ آسہِ نا یہِ بیٚنہِ دروازس تل نظر دِوان یِم آسہِ چٲنِس چانہِ عمرِ ہٕنٛدِس بٲیِس انتظارس یِمن چھُ اعلانس سارنٕے کٔرِتھ یِم تہِ گژھن حظ برونٛٹھ کُن پھیرِو تُہۍ کینٛہہ چھُنہٕ وۄنۍ گٔے یِم زٕ صحابہٕ آش در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ یہِ آش چھِ آسان غریٖبس امیٖرس پٮ۪ٹھٕے یہِ چھُ آسان ہمسایس ہمسایہِ غریٖب منٛزٕے آش آ پانو اگر نہٕ ژےٚ کانٛہہ چیٖز آسی ژےٚ چھُے میون مُظفر صٲب نیک ہمساے ژےٚ چھُے میون نثار صٲب نیک ہمساے ژےٚ چھُے میون اویس صٲب تہٕ بلال صٲب نیک ہمساے أمِس چھے آش آسان اللہ مدد کٔرِو نمن چھُ دارالمُسلم یِمن کٔرِو سارنٕے بھرپوٗر أمِس چھِ آش تو امید چٲنۍ آسان اللہ اکبر کبیرہ ون ییٚلہِ ژٕ بیٚیہِ آش کرکھ دروازٕ کرکھ بنٛد پننٮ۪ن بچن کھیاونایکھ صحابہٕ گٔے در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کوٚرُکھ ٹاٹھہِ نبی أسۍ حظ چھِ گرِ درٛٲمٕتۍ بچہِ موٗجوٗب اللہ اکبر کبیرہ ییٚلہِ حُجرس کُن درٛاے اورٕ چھُ رحمتُ للعالمیٖن نیران آہا میانیو صحابو تُہۍ کیازِ وٕنکٮ۪س ییٚمہِ موقعہٕ گرِ درٛٲمٕتۍ ٹاٹھہِ نبی بچہِ ستٲو کِہیٖنۍ اوس نہٕ کھیوٚن لایق اتہ یم نالٕنۍ پلو ٲسۍ دِوان یتیٖمن یم نالٕنۍ پلو ٲسۍ دِوان صغیٖرن بے قسم اللہ تِمن چھِ فاقہٕ لٔگمٕتۍ کمہِ موٗجوٗب کیازِ یِمو ٲسۍ ہیٚچھنٲومٕتۍ پیغمبر صٲبن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یا چھُے پروردگار یتھ زندگی منٛز آزمٲیش کران مےٚ دِژمے نوکری مےٚ دیُتمے تھزر مےٚ دیُتمے بجر امہِ موٗجوٗب بہٕ وٕچھ ژٕ کوٗژاہ کرکھ ژٕ کوٗتاہ کرکھ میٲنِس عیالس پٮ۪ٹھ خرچ اللہ دِ آز بڑِ دۄہ آسن والہِ آسنس کٔرنَے برکت دِ آز پننِس عیالس کمٕے پہم دوٚپُکھ میانیو گوٚبرو یہِ زندگی نہ چھنہٕ پوشوٕنۍ کینٛہہ خبر آیہِ یتھ چٲنۍ پٔتۍ روزن وٲلۍ تِمن ٲسۍ بیٚیہِ سۭتۍ مٲلۍ آسان سکوٗلن منٛز ڈیوٹین منٛز مٲلۍ نہ چھُکھ نہٕ بہٕ دِمکھ نظر اللہ ییٚلہِ أمِس غریٖبس یتیٖمس نظر دِکھ ییٚلہِ ژٕ دروازٕ نٮ۪بر نیرکھ یہِ کری پٔتۍ کِنۍ عمرِ خٲطرٕ دعا یہ کری سکونک دعا یہ کری اولادن دعا اتے ییٚلہِ پایہِ بوٚڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن یارن نِش ووت دوٚپُکھ یارو کیٛاہ دلیٖل پوٚر ٹاٹھہِ نبی بچہِ ستٲو دوٚپُکھ میانیو غلامو صبر کٔرِو اتے کھوٗلِکھ تنہِ مُبارکس تُلُکھ پنُن جامے مُبارک تھوٚد اتہِ وٕچھُکھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس کٔنۍ أنمٕژ دجہِ منٛز یہِ تھٲومٕژ شِکمہِ مُبارکس گٔنڈِتھ دوٚپُکھ میانیو صحابو کٔژ دۄہ أکۍ ووٚن اکھ دۄہ بیٚیہِ ووٚن زٕ دۄہ دوٚپنکھ تُہنٛدِس غمخوار رسول کریٖمس گٔے آز 3 دۄہ فاقے ہاں باقٕے اوس فاطمہ سُنٛد گرٕ تہِ مگر میٲنۍ کوٗر فاطمہ تزارا تہِ ٲس فاقے کیازِ یہِ چھَنا سۄے فاطمہ تزارا ییٚمِس سٲیِل آو دروازس پٮ۪ٹھ کوٚرنس آلو فاطمہ اے فاطمہ سٲیِل چھُے سوٗزمُت سلمانہِ فارسی چھُے آلو کران سٲیِل چھُے سوٗزمُت رسول خۄداین صلی اللہ علیہ وسلم دپان چھُے سٲیِل چھُ کورِ مول أمِس کورِ مٲلِس کر دستگیٖری کورِ مٲلۍ دیُت آلو اے نبی سٕنٛز کوٗر مےٚ چھِ 6 کورِ مگر مےٚ چھِ بجہِ کورِ 2 واژمژٕ تِمن چھُم نہٕ نٲلۍ کینٛہہ مےٚ کٔرۍتو ییٚمہِ دروازٕ سخاوت کہِ دروازٕ کینٛژھا عنایت حسین تہٕ حسن سٕنٛز کملہِ مُبارک تُج فاطمہ تزارا کملہِ مُبارک تُل فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپنس اے سلمان اَسہِ چھُ أمیٖر یہوٗدۍ بسان دُکاندار برونٛٹھ کَنۍ یہِ میٲنۍ کمل نہِ تٔمسٕے دپُس یہِ دِژٕے فاطمہ تزارا اَسہِ ما چھِ اَمِچ ضروٗرت اَسہِ ما واتو کملہِ مُبارک تُل دپُس یہِ ژھٕے بنٛد تِمن دۄہن تھاوُن بنٛد یہِ کملہِ مُبارک
تمن دہن تھون گروی کمل مبارک شاہی ولایت گژھِ مزور کرنے خاطر اللہ اس والو نک یمس ساحلس دت کینژھا زٕ دۄہ لگنا ژور دۄہ لگنا پتہٕ یمو أسۍ یہِ کمل نمو واپس ییٚلہِ یہودِس نِش یہِ کمل نِیَکھ میانیو شمون یہودی اوس ییٚلہِ أمِس نِش یہِ کمل نِیَکھ میانیو ٹاٹھیو میانیو عزیزو أمۍ تُج یہِ کملہِ مبارک یہِ لٲج نہٕ رویس اتے ؤژھ اوشِش ددراے درٛایو کافر پانو وٕنۍ چھُے نہ سنیومُت بیٚیہِ چھُ کالہٕ کتابہِ اندر پوٚرمُت تٔمِس رسول کریم سُنٛد عیال آسہِ اللہ سخاوتس منٛز تیوٗت اعلیٰ مقامن منٛز تِم آسن پنٕنۍ نٲلِتھ پلو تہِ بنٛد تھاوان باقٕے دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.